lewe de car ba kura no as wo sheda no de car ko boni panika mu me da was say ti kruwe na nyame ma betum ha on say ma ha onan ho ma nyina kafra ne ma okay akra de no na maka say ne moving de besi so ko fa ba say de as wo kan before sana de mechi edu ji won say dem ko to ba bi a efefe bi condemn for no red ko de dem ko to ye chimza ko yimi ba e mo ti da bi as a home ma mo sadem ko share ho back Kwadwo enkansa lewe na kasa de afa na no da accident akokonya ye men no nam so akola no wadi mfinhia miensa to na nanom wonse do na Ghana fo binom so asem we twe ne sere ne abasa so pa brandie ma na ni tutu kan ne nsem no ne bre yi na se Kwadwo wakasa de afa ho e wo second chance TV so Philadelphia asore man ne nya asem keto akora na abrandie Kwadwo enkansa kire mu se wanu no ho pa se Nyankopon din bepi o man kronkron magana mu ha ifise ebra accident ni si ye de nim ni de enim ni nyina no Ghana fo binom ayomani ato Nyankopon anim ne bonzam atuko kensam ban de gu ne so na ni nyina no wanya gidie no wafo ko so wo abrabo a obo movie ba ko ode aba Ghana ha a country called Ghana nipa binom ayomani ato free ato omani asini so na no de oni bibia kan obekoso focus na movie nso ode aba bonti no bia ngongore bi na dwobere mbra na wakeka nsem bebere so ede afa eye na accident ne niema nkrofo bi ahye da plot ede against ono na yenya munsia ne nkotie Kwadwo nkansa lewo ne nsem ne bi emra na yeba yatoa so na before be kwa video no ede aban me kanfo Charistic Company Limited in friend is Amisha ne zaraji capsule so the amount se be infection bacteria bi abegi ni pedua na kenten so oba entrama ode pua ema enka sense ema enka mma wase kwaji mpanimfo nduro bi oba edu fiti kwaji ya wayase to be ka odwe wo menstruation cycle no mu wo se wote wayase pedi mabro no so efie ni mu obi atumete nka se wanya wonse buo mu akoje mpanimfo nduro bi infertility ulcer prostate problems oba bi wo ho ni atinka wajiri ba ode ane se oba kwaji mpanimfo nduro ya mebubo so za Amisha ne zaraji capsule na wo ya be mafo aso etie me se bema de odo yere ko mu juwa bi o kanche ma o girlfriend ekompemu a fa no mano ho sepe ne ba no firibu fi ono atumi achia na bibia atumi edimu nti empedimfo de zaman capsules de abase besisi ya de sexual weakness ye waduru no na hindi heba mission nso ba malaria fever typhoid diabetes o blood pressure no kosoro aye waduru eno no eduru ye fdi ahwema de atum se eye ne me start promotion ye ko pe ka bia nipa fi se waya ho so wana onya sika mere busu da bi o ka no nipa ntiase ye ntiase adwuma ne yiye no ne ha se promotion ena me nipa if the free ebehwe atinka no koso ko fa America ho awamba mo wanye dide ho obi ama dabi no mo tekasa ka fa ho no movie store na wo ka no na attach no movie mako bi a mentiansi ikodi enko anti ena ye dede ena no kwa akohwe nti ma asese minyani je e de mu hyimu yi okay se ko ma fa so kan be ma adofo atumi abehwe adwuma no meye yani je na me ko movie akra de no na maka say ne movie de besi no krepa me kai akra o me kai pa aso ko fa ba say de ase wo kan before sana de mechi accident ni besi nti even we dey we ka say kafa say ye cross carpet ne kakra that video na about social media na o say black house say ene ni besi akra mum na sase ni oh time ko fa at least ba ko ba later chasa ram no obudu later jomo ko fa na poto na man tiba nko poto ni bi tim be show mo wo 10 e da no gallery wana be show no ticket no say no ntwa mo mu si fom na mfe we hotel ho wana me see am say oga ene de be say ne movie we ku ni pa tim be kan say you are bad your time you are bad man you are bad boy yes issue ni see e ko fa no back e ba say the question ya me nda no ana isi ti wi ase no Bible say me fanto so amane nye ho but yese uchirim because enne ne me first time me say that video no ebeye me kan say bibi beto ho a obiebire na cassette ya say wa hwe obi a wo beye we kasem a o ka sa da no a na che say wa dwe bi say o say be say bi di bon enso sa say mu na ya esi akra twom ya time bi akra say timi ka enne ye nyina ye ka bi obini wachina sem ade chim se nyame nenim se na mi se bia sabe ebedi nansa no atwa ma wi abesi anka se na nka ma sabe apa kama anye asofo kra yen kan se omo no mu ka nyame sem itimi program ya ka se ene
utira te kora no a ebeba bi so e sare te ihia me ntimi de awia me da selema nyame ana Ghana ho donti ene movie industry no movie industry ho donti okay na me de adwuma wi kaze papa hye me nkran se de me ye bia me nyene mo nye ya onyame de medu ba bi ata movie na kofom we started with YouTube short videos ni bi okay papa e ba so da na papa hye nkran ma me se no and I started movies for now series na start series no okay kete sa na ya sa I think project me di ne sa be sine no sana ti movie no so kofom ba bia nyakopo do free yeso a abaji di ne ye hwe ma ho ne nsai da bi aba sa na wanya rekwa fa chiri ma no so ba na agu a ben dey bismi tim trat samis modi tan modi so zi bi de bo industry no na nchi ma so kuta talent na ba no bitu ere abeto so because enye series and now the PA or the Ghana movie industry in the PA ti ma to di e country ko Ghana de Ghana to so wow talent dia me moka na de me bi se me dwuma bit ma free Ghana et me do Netflix dwuma no ko Netflix no uhia the quality the cameras nyina ye cry black magic the test work na me nsa wow and be because ye de adwuma na pagende so ma nyame hia so ma movie na se pagade a okay mutu nyana basa timi de musika nyina akoye because movie na so do nti sisi nipa dom obi aka movie because we ko na o man ka ho asem ye fa foko fa pacha eso wo wan anye kete sa yo nipa di akire o eye na sebi enso we abeto nipa kora o person de so ne peja o bomen de so no ekona nim ni yakopon aboa ye ne peje sa ye adwuma sa back enye sikedidi enye ma adofo ne ma me no nya bini na enso we etima to me ni nipa nyina almost 90% etima so de aw e ka se ne washada sebi enkonhia esan amane etu obia etu sofo etu skani etu hieni etu obia ene bode ni mpokrampo nka okonchen papa ni pere sent semi kristo na betma hweka riri bikam pum sabi de nyame ya mami menwene me nkwa da bia na nkofo wo kasa bi kra se sabi wo mo nya bi no o me very careful with their life because ene me ko yi ma no nja den na obepese one obepra ne ho ana obekuni ho etemi to se mu accident e ko to TV so a awade onka mu san se ka bitim ko fe ni paso na ekuni pa 5 timburu bi storm obi fie nya ba pa bi ko na se be feli break ni ma pinya wo ka ya machine bibia en fon se ya mo etimi bibia timi si ye ne ni ema nipa no yesre tinya dunya ko pon kam ho na me di ase atane asamu to se ase lewe de ka ba kura no ase wo sheda no de ka no ko poni panikam me da was me not knowing process be ala bi mpotika ni unnim ase bi kuta telescope no sa kura tika na mi kokuna e bibi no ti kuwe na nyame mabetum but who say kwadwe and who since na also hear this movie before a country called Ghana movie ni there eno ho movie na me say twan I'm telling you movie na ho movie ko nipa na di movie na chi nyina no sana ye huhu kake okay se odokan ya na winke yawo ni yesu me nipa no sa mane no be fi nyakopo so ahye abuhwa ne ahye mu nkran mu setimere echa bia manaka e mu na e su da ku ese metia sikwan se ebia no nye eso nye de ope na nyame pe nye da wo dwene na nyame dwene de nyame so akekere no nipa de sani bentimi sane de wasana so ntimi kekere da asida enka urade ampa da do nyame ase bra kwadwo enti wo hwe akra de a menka nse se de audition no call premier no call ye no your expectation ye na ususu no eba ma me fa say ebai ana movie no when movie a the first time ticket no okay 200 Ghana 500 Ghana 2500 you're 4005 you're 9000
Pimi akra nyina so nye antimi ante promotion ye no no. Wow. For ho behind ye no. Okay. Set up ye. Iwi emphasis kana ye kwa ntime en soto. Ana ma so nye no na yepe. Ye na mepe nya senka movie no. Yip me the whole regions. Na kana for kan was a movie na efe. Obi anya bia hwe na kan was na ama. Movie no etimi akọ Netflix. Okay. Ebi obekọ Netflix ko search movie no be search ni no mo comment wo ho. Na ma pepe movie na chi kwa ide akoto hwehwe. Yeah. En na me hwehwe. Na nyemfa so bi nyesika bi. En unya hwe ko promotion ni ga the whole 3 krompo no. Inya hwe. Wow. You company ntimi anu ba bia asen we ba ye no. Eso movie nka say come to be 6 and enu meeting movie no. Wow. The whole world. Two na dika ba bonten. Okay. New Zealand. And Germany. In Germany. Africa na be 25 movies. I can't check one Ghana nkwa na yiye. Wow. Ah, e mo yesem pese pa. Any man say, wow. Senye bi na siye. Ana ke trust wish nyen kota kwande. Ke kusinyina. Yeah. Time me ka say nka Netflix for ka afa phone kwa afre say. Omo hia adwuma no. Ya so de besi bia no. Onyame anaye. We ba bontini. Obia ede. Ghana ni biara. Baka biala anfa we anka wasem. Da bi yanti. Se na ka ka bone na. Papa ba na kwaka. Obi anka wasema. Edu da 29 fa 27 fa ese kokot no. Okay. And the whole book is nyina. Esa bugu kotfo. Ese ase enne Ghana no. Ya pe bone ne se papa. Bia expect bone mani nua. E che papa. Wo wi ase kwa papa kan e o se edom. O mo ni sande. O so takache. No krepa. Ko jo mane yon. Oya ana bia me bia nya minti na me ye nipa. Ti nipa na kama bumabu. Ti nipa mpa ka me hu aho ka minti nye movie bi. Ni nya minti na me ye movie no. Abusia na kwadwo kansa le woni nsem ne bi no abranti wakasa papa kire se ebra no da hospital nyina he niam e cause wo nyina wa hu bibia wo ntina nya se ye buapayo bi ene obohu se no ho ye de no de plus atalitali ne ne so yes it is yo na kwadwo kansa le woni nsem ne bi eno no a abranti ye ni wakasa papa wabon nsem ne nyina to fa me sure se uhu de na opa akere akani nyina ntino ya be koso de ne di one ne court ene abusuafo no court ne nsem na ji anoma bakra to foma obefa feelings wo mesrew se wo ba no subscribe no share na abusua na tumi akoso ayekese abusua before ebe kramo amya economy kanfo charistic company limited in friend is amisha ne zaaje capsule so the amount say be infection bacteria bi abaji ni pedua na kenten suo entramo odepu menka emma wase wo yoba afo aso femme oba edum fitu kwache wa yase to be cowdre kwaje mpanimfo ndro bi infertility or prostate problems oba bi so wo ha na tinka wa jiripa de so answer no tumi anyo so kwaje mpanimfo ndro bi na entramo odepu anase entramo yade engu animu ase kwaje mpanimfo ndro ya mebobọ so bi zaman capsule so ye memedru se be sisi ade sexual weakness be ma wo do yire ko mutwi wo bi o count ma when me ni gay wo de na compuma listen on na asade gufu ma kwaje mpanimfo ndro bi hindi eba mi hye nso eba malaria fever typhoid diabetes e wo dru no na dro yi fd ahwe magia to se eye open ndro to akofoma se herbal stores and sabe mpanimfo ndro bi mo akirichi ne benche de mo fa doctor number no na mo ni ni nkomo na bibia ntumi enwepie frame dan kwasi prince nyame e adom anda se nda ibedi ehye mu akra